na akong gi-prepare para sagol sa itlog guys. Kana kamatis na siya, dagko kay kamatis diri mo og bata. Nya akong gisagulan og sibuyas, dahonan og kadtong dagko nga kanang bombay. Bisag itlog ra na guys, pero sagol grabe daghana. May na lang na padugang slami bisag itlog ra na ganahan mo kaon na kay uyaw mag mga sagol bisag itlog ra grabe daghanang lamas. Mara na sikretos magluto guys, daghanan sig lamas, di ta magtipid kay kanon naman na nato, di ba na ibaligya. Itlog grana siya, gibutangan og kamatis, bombay og sibuyas dahon.
Annyeonghaseyo. Tahita. Yubo. Simple lang yung among pagkaon guys, pero healthy ni siya tanan kay naay kuan ahos nga gi kuan mahumot sa suyo nya mo nagahong himo nga itlog na siya pero tangan og dayon sa kamatis o bayo sibuyas lang na naragi kimchi dili na makanta ng kimchi nga nila kasimple akong breakfast.